tayo ket feasible in any way, but it has to be a work in progress. Te kung natin slow but sure. Ngem no ngamin te kung natin single use, allowed it is single use. Like for example, te kung natin no karnet digiti na parte nga karne kasi wenno saan digiti ikikan ngem ti eventually dapat ket agusar tayon iti digiti tupperware bin nga isa kada tayon tapnon awan but handa nga dubdubleen di ba dadi kaya do mga na plastic lang aro tingkat pakiduble man ko nalapay lang haan ko maapo sa no apo lalang kumamit dito yan ti groceries tayo no kumamit adat yan ti kiti wet market manin ang ibagada nga madublehaan nga mabalinin apo so minimize the use of plastic but eventually sapay kuma adam to banmet iti plastic kami anti law tayo iti policy tayo apo single use is allowed hanlaket di nga dete ko nato maabuso nga madoble-doble digito nga packaging so makita tayo ngamin apo nga awamet no kuma dete daddo maket siplak ti pangipananda tapno no DJ siplak eventually so ti propose mi nga handa pa ngamin kwa kasi uray pa no wet market ko siplak madoble di siplak diba madalusan mainawan then mabilag then mamagaan then mausar daman but better is tiko na tayo mangitugot kay ti container yon no in kay makitsenda apo isagana yo ti eco bagyo ti container yo amin digiti apo tapno no awan ti warayo di balayo awan problema yung nga basura more so